ufika umvulina ufika wabuza ba ufika ubuza ulizwe respect isifayilo lami esifayinqaki endithethayo benza uthalona nambamba sibhekele kulami ngingqethi for ingxakenza lami mfethu ayano bahlala lamuntu urobhile apha la ndiphume nathi ngikuthiwe nathi rob uphuma nathi lana emveni obethwe khami nabakunova mhlawumbe nditsholo ukuthiwa nderobe mamam udala enqanda ngalami lizo bama ndiye kuhlangana kunini sibuzo ngalena unisibuzo ngalela lo mnyoko ungayithethi sana ngeke la nto ayithenga kwakhe likhaphathe igcina izimo uthethe inye bafuna ngithithile fondini he uzoyithetha la ngizabuza uthina kutheni besifihlile ixesha elide kangaka ekubeni siyana uyithetha makayithenga kwakhe la masuke pha usuke pha cho sephinda benayo imali ya ya spade sana spade ifuphi lo hamba naye haka lo fonini 10 rand hayi foni no 10 rand 100 rand nxa itsala ufone sibohla 10 rand ubone loko tinisile tato omlo wawo tinkezelayo chini ndalali tato omlo kodwa kuthiwa tarazo lo wane usisiphanci kodwa hanya funa sisuke la nwana vithi suka nyana la nwana singxaki nona le phina mina la nwana nona leya ngone zintaka ngone siphuma ecaleni nwana wena sathile foni ye foni ube bitano ne wencinga apho ya manta majinda sathini ngawusakulinda wena pha awashileta empizi pha kumnta bafizi wena xa sikubiza thina for the meetings indoza pha kumo indoza pha kuwe so ibalekanga leni hata yami ungakutyalibala wena bawuphamile esandleni sikabantu ngone ngakutyalibala ngo yangathi uyalibala empizi most time asineko picture yabantu yes that's right phindo wabethu abahlali wenza kantoni ngawe wena fethu wena sathini silitye bawuthembe wena man awasaka ndo ngisile man ngise makeba saka man ukuza nawe kwasekendola wena khona uthetha nawe la wena ticwaka la fethu wena wena fethu wena wenza kanti wa strike la lo philo wabethu abahlali umle akapheli ngezinto strike ndoni ngo lena yakwenza izinto wena strike zathini ngoba fethu man excess la wefethu wejonga man yathini ngostrike ngoba fethu yeah mazu strike na mageba man ngiyachikazi la mjini yes achikazi la mjini qabene strike strike usuka ngapha nomjide uzoyenza lento lapho nomjide uthini ababuzi bani ubuzi nokwenzeka ntoni ayakudlalwa ayakupapa setina hap zino zakibozigada ngokuphala nyama siyekwa bana ufinya bana sofinya la siyekwa hey ngathana nina nandiyeka ndahamba ndadwala ifestival ndibuzisa ba ubhuti wami uphi kanti nayazi ba ubanjiwe besenzelaphi ubhuti okubanjiwe beniyazi benizitshomi Emmanuel wena ngapho singcolela ya umncomfulenzani nganani wena dala le wemdala nobhuti wakho umdala nje umdala ungazenza actions obumdala nje ungazenza actions obudala zomuthini ngana ndi zomuthini bana ngami khathi yanisitha wena umdala ungazenza actions obudala uzibonisa ba umdala uye phendle dimamele uye phendle okokuqala usuka ngabo kubuzonyola mna ngoba zokuphinda ewe benzathatha nawe wena uye phendle uyaxela ivenga chomi yenu uvenga chomi yenu sasa bana ba kusasa zethu lawo yes man ubona lona le nto zayo lona bathaba bana ikho ngosibona alazi masuka kulantwana suka kaloku bana mamele ndiveke sana gogo nje nina nizithi nizichomi zakankizo nizixela bani zi-fake friends nina noba nonke phofu nonke eqala lungisapho uthi chomi angachomi angiyitsho ukhabe ngcola nje nayo bangayichomi yakhe ndokosibini umntana uthi chomi kuthi asochomi zakhe thina nizinyoka mdala nizinyoka man hey man yes ayisis man sana man kutane xa masuka kanwana ngizifela thina ngoku into yenze ngize ngathi right kunibayazi bayawo lapho kwabe ngizo snowti musi nongonya qala ngathi ngizulu umsulu wawo umsulu wapi nawe namsiphala man suka kantwana mela sinyeho lawo kantwana lesifake
Alta. Senta. Angifela ndakubona manje awubhizi ma. Awunabo busy likhona tantela nje ePakistan. Semsebenzi. Nakwazi ubala ke? Hayi nakwazi. Nakwazi umelana nenkinga. Hayi ngamakhazi amancane. Wathi nje ngoba ngamakhazi abanyana ungazange umsebenzi. Hayi ngiyenze. Ungaqala nini? Ngoba kungona. Ngithemba uyathemba ka? Anthemba. Awulupha? Hayi ndiyenzi lona semncane. Yebo. Uliso lo. Uma nguliso lo. Yo aphalele lo muntu. Wayekho isikolo ka grade 2 na ke lo. Yo. Hayi khami loxela umshoza la. Kube unohlanu mana thi. Ngona ngithemba wona. Ta uzonibona pho. Ubuye ke ngomvulo 9. Okay. Uyakhangela ke. Okay. Shengosi. Ya mfowethu. Okay. Efondini jonga usihleli pha afondini nimchoza afona iqhaqhonsela nalo lo wakongizwa efonini fika sinyola la mnana afona sixela indaba zendaxelela mina Abekutheni yo? foni kaloku lo mnana engathi uyayazi okulewe Yazi ndithethile lebo yenu madoda lawo. Ingxaki yenu nina akhange nifune uyoreporta yonke lewe. Kwangoku abiqala usenzeka. foni wena ucimo ngathetha wena into engayaziwa nguwe uyive ngondiva nawe uqhuba uhambe uyoreporta Reporta nje reporte ngokwakho lizwe wena uyayazi mosena ndiyibonile Foni like umntana nokwakho uyambona uba uyoyika chomi yenu le yafuneka ni support ambani nonke ngesike namba nonke kama sinyana ni selfish ni thina ngambi yethu uyazi ngokwakho mosibona uyazi ngokwakho thina ngambi yethu Fondini like umjita anganidi support kamajita akhe ba angayithetha njani lanto because yamtya umntana namo njengoba uzofila njani wena namo njengoba wena usithi ba mandithethe nami ndidinga support ba masuyithatha sona ningakhange nihambe nonke thene ningahambanga yedwa uyazi yedwa mosithina sive ngayo yazi nina nizibhanya foni play mathina basizibhanya yena ngayithethanga yena aya nizoshoma izigrand man uthome grand wena ndiyo Fondini kutheni ngokubuyivile mosithena ungayanga uyoxela ke mina benzoyazi la babeqalelephi kwaqala la mina ndiyazi la beqalelephi ndive ngondiva mosinami hayi andibonanga ndive ngayo salayo bemana nipapasha apha ipapasha kutheni ungapapashanga uphakasisa zakhe inyawo wena hamba uyoxela pha yima yandibanti ndiva nithi nina nipapashile ebantwini yaziwa apha endlebeni awuyazi wena mna awuyazi ngomntu oyi-1 but wena ukwazile uthetha nabantu abaninzi hayo lona it doesn't matter abantu yazi ngabani ungayoxela ke wena kutheni ungayoxela theni kuzoxela mina ungaxelwe first of all nigqibele nini yomjonga umjita ni theni ungayomjonga wena theni ungayomjonga wena asungiphendula umbuzo la wena uyile unemjonga nanamphendula umbuzo phela umbuzo nawe uyile umjonga wena so uzanibuza umbuzo phezu kombuzo wena theni umbuzo phezu komuntu yabuza nami theni ungayomjonga wena hamna nama so uzoniphendula ke phela nje ixesha la wena yima uzoniphendula ke ungiphendule yima uzoniphendula theni ungiphendule qhwaba manebala phela nje ixesha manje nesithuthezi la yima so uzoniphendula ke theni ungiphendule andiyomjonga mina wena uyile umjonga uyile umjonga ndiphendile mose mina khandi uyomjonga wena uyile umjonga yabopha awukwaphendula ngoku esikumlomo Fondini ndibuza umbuzo awuphendula umbuzo wakho uyomjonga na friendship yenu yanibhida sometimes uyasibhida mos nawe ngazi uthi uyasibuza nasile umjonga thena ungamjongi uchomi yakho okay cela ubuza umbuzo ubuza umbuzo athi uchomi kangizo nami ngiyangaza athi uchomi kangizo Zonthini ungabe ichomi yami bendiphi mina nenda qhwaba wena hama mina nawe
Manje sithi sothoma ezigreen. Uthome egreen. Baba uthome egreen buzayo mthombo. Baba uthome egreen buza yoxela abazali bakhe wena bakwenzeke ntoni? Yona kwethina ubhadla. Awunamlomo tawe. Man. Awunamlomo wena. Amasukala we. Bengicela nethuma eqaleni. Hey. Siyabuza bakutheni nayo mthombo, thina ngayeni yomthombo. Yo fundongo. Van hola van. Hola mina. Moto kuwe. Ya ni moto fundi. Yo. Ngisuka phendlini la. Awusana olate la. Tini olate. Umdaka ba. Shene zitsha ba kumdaka nyama. Ikanele mina muklina namhlanje sis. Balekisa ilona ngonhle lapha fundi. Ongqolisama lapha. Yo licingile ke lona mazi kokhona ke. Base chipsino kokoko. Unoba sizitsho sibasanini izitsha. Mina into zayo kayeka nje yena mina wathi sipho avasele 135 rand. Dinge for time. Ya. Avasela. Mana yo yini. Ayixolo niphuma phangu mhlaba nibaleka la. Fanini. Ngithini ta? Dibana lamchithu lizo ba. Wangokheli. Nguma. Unyoko phone bangokheli. Ngalo. Mile ba uthitho ngokheli. Mene yena. Ingafika ifuna umsebenzi. Mina kothomya ngizwe ibanjiwe. Eke for sure ibroke. Yena ke ayidibani ongabi namala nona yazi. Sipanxesa ya. Unobecela umsebenzi nyani ba. Ya, afuna imxelele ngokhila ngayithatha lwana. Mana liyazi azamropeta tuzlanwana. Zamrop. Hey, zamropa nyani. Zamropa khona ingqondo ezindala loqhela uphethe igana lona yazi nawe nyani. Yo. Stoti lanwana. For sure ebefuna umsebenzi. Alandwana. Ayingifala yenzana lwana. Ncinyana lona leya. Usiza Josi. Ngoba nobikhona insurance bakuyendlini esolo simakhulwayo. Umakhulu esigulela ke. Esigulela umakhulu mfana ngibonini umakhulu kanjani. Hey. Ayizo. Amanje tawacingi manenza nje. Alendwana. Hayi. Akaso, ngisoyibanjiwe. For sure pha ushisayo pha, for sure yapulishwa pha. For sure. For sure, cause bengilungulwatha mbona mufa lapha. Thangithola taxi zakhe zamanjwangu. Kuma siqhayisela sinika sayo. Yo haya, lalwa. Hayi sola sana. Uzasola. Thani imali man. Yo. Thani imali anwana. Wena ncinci sithani imali ohlobo. Ayizo ziyayo. Hayi safika emkhayeni zese. Safika. Yo. Hayi safika. Ndicinga lento yayo. Ndanga bikho pha. Uthi ibone nya? Ibone nyalo noma gate-ini. Nolwimi wena. Tixotini. Man ufuze bahambe endlini uthini. Nolwimi yo. Uzaqedisela kaloku. Hawu thini. Hayi, asindoni. Chini. Hamba no hapa. Isipezini zingam. Khumbula laliya la space speak. Yakhumbula makeba la we. Bambile makeba. Yini ngani yentanwana. Ngiphi le makeba. Ngiyongithonga Luna makeba. Thi one punch. Nobathi khoyo khona izazi negama. Kudala nosesibonelwana makeba. One punch ngibawela ngibanga ukuthi anizobethana ngento eziningi. Nobuyiphile makeba. Nanje one ha. Yes. Uwaphi khoyo fondini. Nemizilibeleni igama layo. Uthi makeba. Traumatized apho. Isimeshile ta. Mesanyanyana. Oh makeba. One ha. Njalo lento makeba. Yes. Yawona awuyiphile makeba. Hey, dinge no. Phile. Bekhona thini awuthi yami.
Ya tazama mkono, tazama. Ubaleka ndoni. Yenza nix mostas. Wenza nix. Ukuthi sami. Awenza nix wena. Ndolunga awenza nix. Ngine for wena. Ya ngicela tesa. Ngondile ngizangu ukuthi for wena. Emakeba. Emakeba. Ngicela futhi. Lokwenza ndoni wena. Ngicela tesa. Xoxola ndoni. Xoxola ndoni. Sipesa speaker wena. Sipesa speaker wena thina. Ayisa tesa. Sasapi. Akona nisinse kuye ka. Tengisepi. Ngibonisa ta. Sam. It's bangwe.